Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero laha ka nkandziyiso lowu lavaka ya vulavula hi loko Gagash a yevula kumbexani ku bifa gebo wa marimba eka masiku yambirhi lama ya nga hundza hi voni gebo wa marimba a endla nkandziyiso laha a nga tivisa leswaku wa huma eka Khalanga Productions a swi tiva leswaku gebo wa marimba i xiyimbeleri lexi a xi wela ehansi ka vufambisi bya Khalanga Productions se u endle nkandziyiso ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a hi tivisa leswaku ku ve na ku tlulana milenge exikarhi ka yena na vufambisi bya Khalanga Productions hikokwalaho ka ku va a lava ku ya humesa EP naswona se a sungula ku va a tirha tinsimu leti nga ta va ti ri kona eka EP ya yena se ku na risimu leri nga fika ri tsakeliwa ngopfu hi vanhu kumbexana hi vaseketeri laha va nga endla ti-challenge se vufambisi byi kombisa leswaku byi na ku tsakela leswaku risimu leri a ri tekiwi ri ya cheliwa eka ntlawa wa Khalanga Productions ri nga ha vi risimu ra Geb tanihi nqambi laha a nga kombisa leswaku yena a nge swi koti sweswo hi mhaka ku risimu leriya wa swi vona leswaku ri le ku veni na nkundzumulo kumbexana ri le ku rhandziweni swinene hi vanhu se hi ndlela leyi u ve a tivisa leswaku wa huma ka Khalanga Productions naswona u ta tirhisana na minijere Philani se hi voni Gagash namuntlha a fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga ku yevuleni kumbexana ku bifa gebo wa marimba u fike a tsala leswaku ku cina swi ze swi lava munhu a hluvula na xikipa a hi komba timbambu to dzona mara kasi i ba swo yini yaloye swi le rivaleni leswaku ri lawani u vula gebo wa marimba tanihiloko i swi tiva leswaku gebo wa marimba loko a karhi a nyanyula vanhu u na ku pfa a hluvula xe le mirini a sala a cina a nga mbalanga nchumu emirini se hi ndlela leyiwani swi tikomba kahle leswaku ri Gagash laha u bifa gebo wa marimba leswaku ri kahle o chaya leswo yini hikokwalaho ka yini Gagash a nghenelele eka mhaka leyiwani i mhaka ku ha swi tiva leswaku ri Gagash na yena u wela eka Khalanga Productions se hi yo mhaka hi vona na yena a yi nghena mhaka leyiwani se loko hi nghena eka xibokisana se ku tsala eka xona mavonelo tlhele a ya emahlweni a tsala leswaku loko o humesa swiba ni nga ti khisa xikokola se mi ta swi vona leswaku ri kahle hi ku gebo wa marimba u ta ya humesa EP u kombisa leswaku loko EP ya yena yo huma yi kumeka karhi yi ba wa hlambanya leswaku ri a nga ti khisa xikokola yena a swi tiva leswaku ri a swi olovi leswaku ri munhu a nga ti khisa xikokola se nyimpi leyi kahle yi sukela ka ku va gebo wa marimba kombisa leswaku ri yena wa huma eka Khalanga Productions se Gagash tanihi ku u wela ka Khalanga Productions wa yi nghena mhaka leyiwani hi n'wi vona karhi a hlasela gebo wa marimba leswi ala ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi rixandla ehenhla ka xin'wana xava nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gagash.